Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. If you don't know some wa bota wa bo wie wa ba van wa kin wie wa bebe ne re ka me no ti wa IYENUKOKOMON. If you don't know woman iwa do yin ma ya fe ki pia ki ho no ri ladia ne be petin ta mane moe ugba o ladia ke no moe ugba o ladia wa ya la o eti onwa wa do yin ma ya mi no dabo imamu gba o ladia o imu gba o ladia o agbon ya tin lo ye viun dabo pa agbon ya ti wa lo ye mu dabo pa wa mi we na bo wa na enya eso eti amu da de ngudo wa we so wa no pa eso eti amu da bo no pa wala wo wetin won wagima mo ezofo ukpori yenu kpowere ogogogogo agbenukpo agbona ni majena okeke ni ma agogo runda e mani bu agbona esoro be dene na upigbe adoro wizin sinegbe o ma ebego oven erie so we ro o ma mi ya kan wagima rosa wagima akmonsa wagima mo ezofo eteme mi oparo ni wa oni doka abo wa you no kan me dene na e Kate Faith bana mi ti won osevana gbaku ezoragire ne magije kenakede agi sepa ayeko wagimaka abo dolo fiwerie emi adewunu eriko emi ona dewunu eriko Kate meno IYENUKOKOMON iwa mo egberi oto iwa do yin awe dene na Kate mami agbona ni majena ijo mo kin kan bu ode o meme no je mami Faith no se we na o si palo owe na jerun gui ina yunu ta me gbefo gbete pe ti o ta na ni mati emi diana ugbawe be neboti Facebook YouTube Instagram emi na yunu ta me gbefo ọkùnrin na yunu to ta fún ma gbe aga do yin egbe o wa gba upopa gan yen we gbe mo ladian wala wo wa ga mozofo Faith Kate wa mozofo Kate we aka abodo yin yan meno IYENUKOKOMON eke amakone wa gbon aiwan eke bedego wen Kate we no kwikwi no ro because enini Faith Kate we ne kwi no ro ya ka abogu gwandene na wa mi no fo anoro Faith agbaku ana banu amagbere iye donu zomo agbaku ana to magbe agbaku ana ye bogwe ana ye yoden gweku Kate
no pe male lo ma ya ri e kata mu wa ededegbe ma ya no poku sejo ma ba akukọ boss yo ma ido bu odede na yunu ye mi lolori ruda ose wakagba hin yunu ye mi fetire kate e fetini no ka zobi yo se ajiju egi agbon likini gbe we afilu pe gbiju we a ogogogo no ogogo mi no keke omo e feti no se weni uzeti eti ona honi ika amwe gberi oto ya ni awe kit se feti emo jege oiri a jege no ya gwotun eku mo ko uwe jege ne gwenye ijue ya kokoku mo egba do tame na ma wedene na mo ume emo oteme ko aku anado agwiwa gima sekere ya more time egba ma gbabigbe wa gbon na ma ya yo po ose no lati ama aku odo temi o emi no kan o ni tama ebegbe ne odo talati an iye akawu sabo no go to se wo se we na eri kume o ka be wu kene ekpeti na mo eji o eje mu mi o se eni na mo se ikawa mo se o odupe no gbera o ja me egbe me eke amakone wagbon na ewon Kate jegenu wa be feti yaku jegenu wa ya gwavie gwele Kate bege vita bena we oligi yomonu jegenu wa we ne ku inoro na jegenu wa we no fo ayaku mo no gwo ma gbido ya o sain rudagenu wa na aku ogboyi ere wa my dear mo Kate we ne ku je gugun na iye go gbera ni ogbera ni obona ne oboro ya te okakpa ma wedene na agaku ga gui ave gui Kate asemi so ayeko ba adolo emi no kwa wari do tama wedene na wa mi emi no sunu gbera emi no sunu gbera emi nu we uwa we na ni o okay ma na ri edo but emi egbe mi veri asunu owe gbegbe ni ka wo saloba no yake no kwere emi wari do tama wedene na wa bo ma guyan Kate aseso ayeko mamo erana magogo omo ma no yakoko oboya na gwale mi no we rani la wowo imegi do yin we gegi gui giami mi no ma we zewe egbonu yoko lade
egialikini gbewe tie boni joe emi kemi ne feti riri uwe ogi uwe mi down oma uwe mi down jegenu wagba yaku iku na ke 20 years iku my dear 20 days 20 weeks 20 months 20 years ona we motu enu pare ona we alele jege no tu enu pe aya yin uwe jege na kaya gie magbe ibe on obe aro wawe uwe jege na gba ya fi oboyo pon pa le ibai mo ido mi awe kids egba again wake a day today wa ivama egada oje enu se eje ro kere o se na mi ebe mi alogo ma o si o mami ai ga zejene o sogbon na doze o se motai nonado aka ijue egemi no pa kan mo egialukini gbewe afilu pegijue o ma gba faith no for anoro call gwebe gege nu be ya zotu eno pe ase wa mo ezofa ezobugbe we midian ano mani biedo ano mani biesan ano mani biedo ano mani biesan bene midiana ibi afema ro ibi aunchi ro ibi oboro ibi shekiri ro ibi uzoro ibi Hausa ro ibi Yoruba ro ibi Ghana ro bogi mama nibi edo bibi sign na luga ina wagi mao ene gbima re oga eto wari ni wagi mao dere ni wagi mao oseva agbakule 2 years ne ado agwiwe emidia emanya ama iwo se na agbakule 20 years wala wo wetin on wagi amozofo wagi magwale mi awu ezo ya mi views wala wo ika abo mo igberi oto na do ya yin da do re wagi magwale mi awu abe dioma nibe oko no mare 50 e dioma no be dion eje be revo na oko no mare 60 e dioma no je be dion eje be revo na oko no mare 80 uga je London e dioma so re ba 65 70 80 yare London iya je be ge petiota iya ge awa bi na imoyin who are say Canada, who are say America, who are say all over, who are say Scotland. Wala wo. Wagi mari ogo negbima. Ni ma say aye ni we eri ogo ni ma. O in Nigeria o in UK o in Canada o anywhere ni ari ogo ni ma. Wala wo. Owo ko pe anano ate edo movie. Nogi ya uwe na gozuo. Keko wo kan oboko ko ni nori wa mami e vave London yari London imi ami amu ya la jamba ni Turkish airline wa gagbon ani ni maverio ni ani ko wa de mi ke na ari ogo ni ma e mata wata beta ata mi no jaji
o se na igbakulu pe vani aye secret egbeni wage igado ata la dia le petiota oga to gwe la dia ya wegbe tama egwu mu mi ya yo salobo abo o salobo ya swa ma ni ba no se we so no etin ya rule o si emena agunu si meme wage igi akun o se vai ka abo kwa o egbe ado amu egbe la dia me midian oga eview si wa ya gwalo o eview my ya gwalo iya agi mane ya gie yo bero ni ari ni ma wagi ala wo wagi amwezofo a ma ye mi egbedo we okay o se wala don wa you no to tafo wa yan si o no give ai emi ni ma gba ule ni ma wo gba ule efe odo tu yakwa ede na kwe awa do dollar ni ma hello boje wage abe ni wan o si enu na keke na asekere ajunu izota ni negi ari eje petiota na anagui salobo agi mamiezo emi ne mawo give ame ule odo keni matu ekwa we na to ame wuko o tornado je ne do ni ka no la no weruru anima emma emi ni gbegbegbe obi mani wi edo bi san obi mani wi edo ni wi san o si palo we na jeruru gbe na yunu tamegbe efo pose na ina kweze ni no se awokin opa emoji okin opa emoji wegagi zose ni awadori odio emi na gbata odokin na record ivioyin adadoge do akpodio ama akpodio ni won mama na akpodio ma emi evils enagi manaso wa oko na ari 500 euro ni my every week enagi manaso wa ipi abebo na emi no riri ka ya o ruda opia odin begwasa bet maniku o ma keke ni ma we mi no riri ke ma ruda okwo bia kan okwo bivi ayi vie we mi oja aye kan we mi oja ujini okeke ni maria enegbima ma wo se o se nu wa bo egba kian ipugie 20 years Kate we mana die fetinya efeti idie we Kate yege no ya de to bi you emo ko wage igui ezobu gbere midian wagi ma lenu ni ni ka osano kondo to ke ba pa ma ori ile no mo ezokin ari ni ma emi ne da doge mi bueno ya leru no tornado fi werie o ko fi werie ne wa se mananya iga ono de okada ya we amo 300 solar yo ibi ahun Venedia awe ego e ma pa ya mo 22 solar yo television na ya YouTube egbo edun we are mu ayo no pa be mu ya edokin ewe boni Venezuela na babi ba edu pakwero awon wan ari so wa we mani remidian
inye no mana o te keke ni madoana ha we do ya ni ware media e ya wa donate 25 euro aya ogwalekene upaje eso la ganya ha we wa vitati yo aba no ha we do ni re media edogbonu paye yeye omo ogboga odi gwewo do na daki lerun ezo keti webe gbames awon kero mo edenu wa paari Nigeria oje bi pede anu wa ipede ni ukedore haya egwebe Nigeria wa ise Nigeria upopori gbeledile de bushmeat de wino mami doboni we kiwa de bodon de buwe ke lekugbe ya kan ipene gbe oko we iro ye telebu wa lao ba je lao yegen wa be fiti yaku jegen no ya de totun faith we jegen ni je iye ketwe ya ti omo iye we bene mata je ri ata o ozeti we makwani kate uge ozeti fete makwani we mo yobu wa iva wa mo bodo gugun o say 20 years keto we jaji gu wa gi tu egbe meno gwana me egu wa ye tu egbe emi na gi junu ta me gbe gi wo kate ye bage faith ru dj ru dotin enu kazo se mo oga ode iwe no amu pepo kun mare meno IYENUKOKOMON eke amakone wa gba won eke bedogo wen aka mi edede egboku mo ude to pe a yan ga ide to pe a imi ye ke egbe kagbe oko ni ade to pe for 15-18 years yan segbe a yan iwe egbe do come back wa wo bie oti makpa na wa yan be wijo mo mama emu egbe ye keze osunu o pe ani no se about 22 years ago odo bi omo ka una derio ijeke wo se pani na bi omene ikwe ana bi ene but no peace ona we gbe adie obey woman girlfriend any agbaro for good 12-13 years oko ina idosun abi ene a peace na do raise pani emi ya na do ene oko ni emi ya na do ene dem ni ma we ni ma time Kate faith 20 years 20 days wala owowo wa mwezofwa wa gimbajeru so YouTube we Facebook Instagram do salo baya kini oko ni ma ebo no je ma we na do gwiwo ezo ne bowen we YouTube we Facebook and Instagram film ya ja we film wa kan ge viewers no ge film ni all as from 6-5 million no ge film ya ja o mani bi do bi san ezo e ma ya gwi ni ka no mo ezo kan ari ni ma o se na go boy ese aka agwi agi semo pa ejunu o saloboa okon dudu ke ba pa ma ori o ile no la wowo no mo gbezo ni ari ni mani ma ga gbe imi ezo ru da si pa lo we na ju rere rugui emi na ju nu ta mi gbe fo emi opa no si
ní ká ná mi orú ọ̀pá pàtàkì ibi wà dájì ọgọ́rin nà kiri mi di ànìmá wà gbà ọ́ sí àmà mi gbàdúgbò wà dọ́mọ ni wọ́n ẹ̀ àgàgbé náà gbọ́dẹ̀ náà tẹ́wọ́n tó sàlóbọ̀ èké nánà bẹ́gẹ̀gbé nàná zọ́sẹ̀ àwẹ̀ kpáyìn gí náà bẹ́ẹ̀ni kate wee feti ga aje ọ̀pẹ́ ní akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀yẹ́ náà wọ́n wáyà akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ egbọ́sẹ̀ ní ọ̀ọ́tẹ́ mànàzẹ́ ọ̀gá agbèrà ní èké nánà bẹ́gẹ̀gbé ọ̀ma kẹ̀kẹ́ nàná zọ́sẹ̀ awẹ́tàgì dègbé yìí kpáyìn rúdà ìmáyẹ̀rẹ̀ nọ̀ nàjẹ́ ọ̀nà máyẹ̀rẹ̀ nìjẹ́ egbọ́ ayé fídíò kọ̀ọ̀kọ̀ ekpeti okpana ekpeti otana keke wuko tana yagwa einu osi eni ana wago gema ma wago ma ye wa vama ni gbe wa ri ogejo zeba ma egbe ama begegbe ma wago ma awage ni no igi oge ibi edonu zomo wagi maru enwa wagi maje enwa weni agadoge ekame etime ke nedo tai gimanemo keniro wa kenirisi okeke agayila peti otagbenso age ya seke ni naija washikepa wa mi so ba awo monorisi wa bagbe oge emi no ma sunu wa ba wuwae waga ije ko oge gwegbeven waga imweni egberia wa vana egberi emi no ma kekejo eri ata ebe denederio wa yage osi eni na ge mi o uzo leve va yage roda emi adewunu egiko ekpeti otana o mate keke ni mana o piripiri nana wa vana gba wari emejo o manu wa ma eso wa ukeno anyi ono odino azenu ewenu mama wa igwa va igbe wa igwari ogejo maga igwa mo manire ma igwa va igbe ma igwari ogejo ogunrie akerie kate ọmọ àwa wì bàmí mà ìwà sùn wọn mà nìyà àjà àrùn òhun ògìrì ẹ ìnà má gbá ni wọn ẹ kate mà ìwà sọ mà nìyà mà ìyà àti ogin yà gan mẹnu sàlóbù àmànàjà gan kate èmọ ní máa ń pa máa ń fà àwa yà á bá yín ògè. Venana mie emoni ni ma pa meva awa ya ati ebo no rian venana mie emoni eri ahin iyamu na amu yere babi jian o eri awe kemi kate oku onoro wodo ado ati ogin agbe agia etere abawe social media wa o eba ge ni wan kate oku no waroge oru opa igwa mwere ogwa va igbe awari no ma pa ma eva awari ejo igbe kate ko na ma da yeye awa ma igwa mogi are awa va igbe awari emejo ave kola yen ga committee wala wowo ni mala wowo ni ma gie mi dia fure no fure ba meze no ko ni manyi okwo pala dia
owi mate we midian irio owe midian ebe na oje wagimage mi u agbesi afia no ru eva we na agebo na we se oga pon mi alaji agbamu zale abana mabana oge mabano pa oge mate ti oge na gbe aga mati oge no pa mati oge no pa awekia mata ne maya lowie niwa naba ogo ga vienya ko oga e bible ti o vienya ko le la bible oga ogunga o vienya ko o le by sign oga e mami water olokun owo o vienya ko o le la pono ya wa bedi wagima eko wagima mwezofo iku omase na wi yobo nigbe na ya ayegbere omo na magia bomi si gbabo ninya wagima eko waga igima temi ni ma unegbe waga igima gbegbo kan waga igima to mana gwa mana vie gwele ezo are wa igima vie kwela jana bege kenoro du la pano ade keniku no mama wagima la owo Kate, Faith, my lovely sisters. Iwa mwegberi otodo ya wa iva. Meno IYENUKOKOMON. Eke amakone wagbon. Enwa. Eke bedogo wen. Wala awowo. Wagbon na. Ni majena. Ike kabokmon sanu dazin. U dazin no sa. Ona geda. Okonu ga ovi ogwe seleke. Ona geda doge ama mo no yari bae ona ge ama so no tukwa o ko nu e ga me go yeye o ko ene condition do jo ma kin no keke nu e kin a beteme nu we yegu e aru maru o ma me de ne Nigeria salobo agaru ri ma me de na ru manaru e ma me o vega yegu ali dagbo Kate Faith wa ivala wowo meno IYENUKOKOMON keto di mo we imawenu pa yen mi diare gwale topic opa o mo ezo ezo biomesi mo kodie e gwo ma ro pagun wa gwale mi opari la dian o la wo Kate e galo kinegbe weti e boni je mo ali kinegbopo Rovisiona emi no gba Faith forget ru DJ iye Kate egenu ya tie iye egenu ya date otin ma seke norie emudia wala wo wa mwezofo meno IYENUKOKOMON aye mi gbedore ye mi dia no wo mi wa ya wese o imama ma tuto me ma tuto ma zaka imi na gbon ama ma gbe o we ken dokpa